来看比利时北部一个讲荷兰语的庄头，对14世纪开始就有家庭会收容照顾精神障碍的患者，互因会当亲像正常人生活。本地真特别的照顾模式已经制度化了。去年嘛，真做是联合国教科文组织的非物质文化遗产。精神障碍患者西维亚住伫比利时北部赫尔的寄养家庭，甲因做阵过正常人的生活。有当时斗相共拍衫做家事，有当时正欢喜的唱歌画图。这是赫尔700年代这代传统，正差不多100位精神障碍人士住伫咧志愿者的寄养家庭。I was a year old when my parents and I came to this house, and that's when I started living with patients. You get used to it. For me, they're actually like sisters. My favorite thing is playing with the Playmobil monkey and doing the dishes. And I like the two cats when they sit still. 西维亚大的这个家庭，也有另外2位寄养共伴。上早来瑞尼已经踮要到20年啊，这伫咧赫尔不是什么特别的案例。当地人甲精神病人共存的历史，上早会当追溯到14世纪。伫咧遮，无人会对患者的焦虑偏向固执，细细念大惊小怪，有人一大几落10年，甲寄养家庭正紧密的连结。Succes van de gezinsverpleging volgens mij, dat is die warme nest geven. Geen instelling, geen grote gebouw waar dat je ingeduwd bent dat je een nummer bent, maar waar dat je echt het gezin kunt meemaken. Niet alleen zijn. En Julien ook niet. Ik ben eigenlijk alle dagen blij dat hij thuis komt van het werk, dat wij gelijk kunnen gaan eten. Dat is bij mij de meerwaarde. 社工也会定时去访问咨询，评估患者的情形，向医师小组汇报。寄养家庭每收容1位患者，就当收到1个月1200欧元的补助。不过，多一寡人适合这种体制，也要事先先评估，亲像是妄想症会有安全威胁的就袂使。而且这几年来，因发现有真侪住伫咧寄养家庭的患者，因的病情有愈来愈好。 Over time, people with a long history of psychiatric treatment find a new second home and really relax. We can even progressively phase out certain medications. The program allows people struggling with serious mental difficulties to lead as normal a life as possible within society. 赫尔这么讲做对精神障碍患者上优先的所在，除了有基础的照顾体系，也鼓励患者参加社会。 去年已经列入联合国教科文组织的非物质文化遗产名单。公司新闻施惠中编译。